درود بیننده های عزیز ارجمند مخلصان فوتبال، سلسله صحبت های ما با سرمربیان و متصدیان دسته های لیگ عالی و یکم مملکت پیش از آغاز چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال ادامه دارد و این شام در صحبت ما سرمربی دسته سرداری شهر ترسون زاده محمد جان حبیب الله حضور دارم. خوش آمدید. خوب چی آمادگی داریم؟ پیش از همه سلام خود با تمام مخلصان فوتبال رساندنیم. عموما گفتنیم که تیاری دسته ما از 10 ینور سر کردیم مشق تمرین ها رو. خیلی که مخلصان میدونند که مسابقه جام فدراسیون هم از 20 ینور آغاز یافت و ما در همین مسابقه اشتراک کردیم. اشتراک دسته رو در همین مسابقه چگونه بها میدهید اصلا؟ اون که دسته ما در گروهی که دسته لیگ عالی بودند، دسته حاصلات فرخور، استقلال، فرقچی، هولبوک، یگانه دسته که دسته سردار بود. فکر میکنم در میون دسته های لیگ عالی بله در 4 وخوری که ما گذراندیم دو مغلوبیت و یک برد و یک دورنگ بگیم انجام دادیم مسابقه خود رو. و فکر میکنم که امروز که تیاری با موسم نو است و هر یک بازی هر یک وخوری بگیم که هر یک حیاتی دستم تغییر میافت. بازیگران پوزیسیونی که بازی میکردن ما عوض میکردیم. من تیاری برای موسم نو است. برای همین فکر میکنم که حالا برای او قدر بگیم نتیجه بازی برای ما مهم نیست. بله البته کامل کردن روند کامل کردن هیئت دسته رفته ایستاده است. خب درباره هیئت گپ زنیم. تا جایی که ما اطلاع داریم چند نفر از دسته ریگر با شما پیوستن، از دسته شادمان حساب پیوستن. خب درباره این بازیگران چی گفتن ممکن است؟ بله درست. ما امروز بگیم که در نزد خود بگیم وظیفه ماندیم که یک لیگ عالی برآمدن وظیفه اساسی دسته و برای این چرا اجرا کردن فکر میکنم که باید هیئت دسته یک پرقوت باشد. برای همین در خط محافظت دو تا دروازه‌بان دعوت کردیم. قربان علی بابایوف دروازه‌بانی که خیلی پر تجربه است، در بسیار دسته‌های لیگ عالی هم برآمد کرد. یکی از شاگردای ما میباشد که ما در دسته‌های دلیران، کوکتوش، استراوشان همکاری کردگیم. دسته روشن کلوب و دروازه‌بان دومی ما جورایف میباشد عارف جان که دروازه‌بان سیم دسته استقلال بود. سالهای طولانی در هیئت دسته استقلال در دسته دوم استقلال بسیار برآمد میکرد. دسته 20 ساله دسته یکچین تاجیکستان و در خط محافظت چخیل که شما گفتین ما بسیار بازیگر رو دعوت کردیم. یعقوب احمدوف بازیگری در خط محافظت از دسته ریگر تدز سال گذشته در هیئت دسته ریگر تدز قریب بیش از 60% 70% بازی رو برآمد کرده است. در خط از طرف کنج راست باشد حسن خجایف بازیگر شادمان ایسا و باز بازیگری که در خط محافظت با یعقوب بازی میکند عبدالصمد. این امروز در هیئت دسته 70 ساله جمهوری برآمد میکند. به نزدیکی در ماه مارت گیم که برآمد دارم در مسابقه خود. در بازی های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان ما 2 نفر فوتبال بازی سرشناسی که در دسته روشن بازی کردن، در دسته حاصلات بازی کردن، سفرعلی کریموف و دلیر شامرودوف رو در هیئت دسته سردار دیدیم. حالی اونها رفتن، یعنی تقدیر اونها چی شد؟ درست البته در مسابقه جام فدراسیون فوتبال سفرعلی و دلیر هم از دسته سردار برآمد کردن، لیکن بعد انجام مسابقات هر دو بازیگر میخواستن که بازی خود رو در لیگ عالی دوام دهند. برای اینکه سال گذشته سفرعلی خیلی مهنت زیاد کرد برای دسته هولبوک. برای همین فکر میکردم که قپیدن سفرعلی و دلیر در دسته ما هم قدر چی هم نیست. برای اینکه بازیگران خیلی پرتجربه میتونن که امسال دسته هولبوک رو بسیار یک یاردمشون میرسد. البته شما در فوتبال تاجیک البته خیلی شخصیت آبرومند هستید و زیاد از شاگردان شما در دسته های مختلف بازی میکنند. از همین
имконот истифода набурдаед то даъват кардед бачаҳои ҳирфавиро ба дастаи Сардор то ки ба шумо кӯмак кунанд ки ба Лигаи Олӣ бароянд. далеру шуморо далеру сафареро ку фаҳмидан мумкин. Хуб шумо аз лиҳози ҳирфавият ба онҳо ба қавле ки иҷозат додед забон ёфтед ки онҳо бале шумо онҳо фаҳмидан мумкин. Ба ҳар сурат рости гап худи ман розиам набудам. Ҳамчун сармураббӣ рафтани ҳамин ҳар даим бозингар барои ман хеле дар кор буданд, лекин худи бозингаро ки ва бисёр мехостанд ки аз Ҳулбуг бозӣ кунанд. Барои ҳамин пеш аз ҳама ман фикри аз Ҳулбуг ё ин ки дар Лигаи Олӣ дар Лигаи Олӣ барое ки соли гузаштаам аз бисёр меҳнат кардам. бале бале хеле заҳмат кашидам. бале барои ҳамин худи ман ҳамчун мураббӣ фикр кардам ки бозингарон бисёр чӣ доранд ки аз дастаи Ҳулбуг баромад кунанд. барои ҳамин вақти баъди рафтани сафарам далер Шомроду ман як системаи бозии худрам иваз кардам. барое ки мо вақте ки дар ҳайати даста Қурбоналӣ дорем, дар хати муҳофизат бозингари путарҷиба, дар хати муҳофизат Ёқуб аст, дар хати Расул Пайзов аст, Сафаралӣ Каримов бозӣ мекард. бо агар далер ҳам мешуд хеле даста пурқувват мешуд. лекин вақте ки мо ҳам суҳбат шудем медидам ки бисёр завқ доранд ки дар ҳайати дастаи Ҳулбуг баромад кунанд. барои ҳамин ман онҳоро бисёр сахт нагирифтам ки бо ман ва ба ғайри Сафаралӣ ва далерам имрӯз бисёр бозингарон ба монанди Далер Ёдгоров, Солират Раҷабов бозингарое ки бо ман ҳамкорӣ бисёр доштанд, лекин ҳайати ӯ бозӣ ки ман мехоҳам, системае ки ман мехоҳам бисёр дигар бозиро талаб мекунад, бисёр як ҳаракатҳои хеле баланда. барои ҳамин ман ҳамин бозингароро даъват карда натонистам. ҳамчун шогирдо мехостанд ки ба ман як кӯмак кунанд, лекин яъне футболи шумо футболи босуръат аст. босуръат аст, бале, барое ки 90 дақиқа бояд ҳамавақт бозингар дар ҳаракат бошад. барои ҳамин ман имрӯз бозингароро даъват кардам. мисол аз дастаи Шодмон дута бозингари дар бигем хати муҳофизат даъват кардем. яке дута бозингар ки даъват кардем Салимзода Некрӯз аз Шодмон ва Отамшо Садруддин. ва барои ҳамин ҳар ду ин бозингар хеле бозингари пур ҳаракатанд, метавонанд на фақат 90 дақиқа зиёд ҳам бозӣ кунанд. ба ғайри аз ин дар ҳар як бигем минтақае ки имрӯз бозингар мо даъват мекунем, ду бозингар бояд дар ҳар як мавқеъ бояд мо ду бозингар дошта бошем. чемпионат мисол бо як чӣ худро дорад ки лад мехӯрад бозингар. барои ҳамин дастае ки мехоҳад ки як бозии хуб ё ки барои қаҳрамонӣ мубориза барад, дар ҳар як бигем минтақа ё ки чӣ як ду бозингар бояд бошад. малим яъне фалсафаи бозии шумо ҳамон бозии босуръат аст. албатта ҳоли ҳозир футболи ҳозира замон ҳамин чиза тақозо мекунад, бояд суръат хеле баланд бошад. аммо ба андешаи сирф инфиродии шумо ҳамчун мутахассис хуб дар лигаи якуми мо мана ҳамин сарбориҳоро футболбозони мо қудрат карда метавонанд ё на? манзури ман ки ин қадар масалан суръатҳои тезро ки шумо фарз кардем аз онҳо талаб мекунед. манзур танҳо ҳоли ҳозир саволи ман танҳо ба Сардор нест, дар маҷмӯъ дар ҳамин лигаи якуми мо фарз кардем, лигаи дуюми мо, шояд лигаи як олии мо ҳам ҳамин суръатро шумо чӣ гуна баҳо медиҳед? суръати футболи мо басанда аст ба ҳамон футболҳое ки ҳоли ҳозир мо дар Аврупову масалан Осиё мебинем ё на? умуман ҳамин вақте ки дар ҷоми федератсия бозӣ кардем, ҳамин саволе ки шумо додед, ба ҳамин савол хеле хуб мо ҷавобшро гирифтем. дастое ки лига якум баромад мекарданд, чӣ дар гурӯҳи А Шодмони сол дастаҳои Душанбе 83 баромад карданд дар гурӯҳи А ва дар гурӯҳи Б мо будем дастаи лига якум ва ҳамагон медонанд ки бозии мо ба чӣ натиҷа анҷом ёфт. бале дар сол бо як ҳисоби калон аз дастаҳои лигаи олӣ мағлуб шуд, шикаст. барои ҳамин ман мефаҳмам ҳамчун сармураббӣ ки имрӯз саршавии мавсим аст барои дастаҳои лигаи аввал, лекин мо вақте ки дар ҷоми федератсия бозӣ кардем як бозии хубишон додем бо Истиқлол. қисмати аввали бозӣ 0-0 анҷом ёфт, лекин дар қисмати дуюм мо бозингароне надоштем ки иваз кунему бозии мо тағйир наёбад. барои ҳамун бозие ки ман мехоҳам ки 90 дақиқа бояд бозингар дар ҳаракат бошад, ӯ маъноеро надорад ки ин бояд ҳамин 90 дақиқа росту дурӯғро ҳар кандор давад.
ҳар як бозингар дар майдон мавқеи худро дорад, кори худро дорад, бояд ҳамун вазифаи худро. Бале, барои ҳамин лекин имрӯз ки мо бозии замонавӣ, имрӯз бозӣ ки мебинем ки дастҳо чӣ бозӣ ишон медиҳанд, вақте ки бозии рафиқона бо дастаи равшан доштем, барои ман як чизи нав буд, барое ки дастаи мо дар қисми аввал умуман як маротиба ту ба тарафи дарвозаи равшан зад. мо умуман дар хатти ҳуҷум ягон кор карда натонистем. Имрӯз мо ҳозир дар тамринҳо, дар бозиҳои рафиқона дар ҳамин самт кор кардистем, барое ки хатти ҳуҷуми мо, саршавии ҳуҷуми мо умуман як камбудии даста аст. барое ки дар хатти муҳофизат бо Истиқлол бигем 0-0 бозӣ кардем, чӣ дарвозабонҳо хуб бозӣ карданд ё ки хатти муҳофизат, лекин баъдан вақте ки мо аз нимаи майдони ба нимаи майдони ҳариф мегзарем, умуман бозии мо тағйир меёбад. Бозӣ як ранги дигар мегирад, як ранги сус мегирад. Иллаташ чи аст? Ва барои ҳамин бояд бозингарони хуб дар мобайни маркази майдон бояд бозӣ кунанд ва монанди Шарифбек Раҳматов ки мо имрӯз даъват кардем аз Шодмон, Расул Пайзов, албатта бозингари пуртаҷриба аст, ва дар хатти ҳуҷум ҳам як бозингаре бошад ки ҳамин саршавии ҳуҷума мегӯем ки ба худ гирад ё ки сар кунад ҳуҷумро. Мо амиро наметонистем дар ин мусобиқае ки ҷоми федератсия умуман мегӯем ки ами ҳуҷуми мо саршавиш на он қадар хуб буд. Барои ҳамин мо аз дастаи ССК имрӯз Рустам Давлатовро даъват кардем ва фикр мекунам ки бо Рустам мо метавонем ки ҳамин камбудиро ислоҳ кунем. Яъне тандеми Расул Пайзов ва Рустам Давлатовро дар майдон истифодаи хуб кардан ва натиҷаи сазовор дастрас шудан мумкин аст? Мумкин аст, бале. Барои ман фикр мекунам ки барои чӣ мо Элчибек ба даста даъват карда будем, лекин умуман даста ягон дар ҳуҷум ягон бозии хуб ишон намедод. Имрӯз мо Рустамро даъват кардем, бозингаре ки дар ҳайати дастаи ССК соли гузашта бисёр бозиҳо иштирок кард. Яке бозингарони ҷавон ҳамчун мукофот гирифта буд. барои ман имрӯз бисёртар дар гирди даста бигем сарҷам кардем бозингарони ҷавонро ки як бозии бисёр пурҳаракат, як бозӣ ки чиқале ки роҳбари даста пеш аз ҳама мехоҳад ки дастаи мо як бозии хуб ишон диҳад, як бозии пурмазмун, на фақат ки доим мо хатти муҳофизат гирифта суни пеш бозии мо партофтану давидан ки ягон мисол мазмунам надорад чунин бозӣ. Хуб, бо ин назар доште дар инҷа баршумурдем, бо ин ҳайате ки ҳамакнун баршумурдем, мо шумо дар инҷа, яъне ҳайати Сардор акнун комил шуд, ҳайат омода аст ё ин ки агар имкон доред боз кадом мавқеъҳои дигарро ҳам мехоҳед ки қувват кунед? Албатта мехостам ки боз як ҳуҷумкунандаи дигар бошад, барои он ки фақат Диловар бо Рустам аст, ду нафар. Агар як дар хатти ҳуҷум ҳам як бозингари дигар пайдо мекардем, хеле хуб мешуд. Зери қалам ягон касро доред ё ин ки махфӣ аст? Не, дорем. Албатта лигаи олӣ дорем ку ҳозир мо ҳам як гуфтушунидои ҳамин дастаҳои лигаи олӣ бояд рӯйхатҳои худро ба Федератсиони футбол супоранд. Агар ки ҳамон бозингароне ки дар дастаҳои лигаи олӣ намегзаранд, мо метавонем ки аз во истифода барем. мо шумо хуб медонем ки иштиёқи футболбозони мо таи чанд соли охир хело баланд шудааст. қудрату тавони Сардор ҳаст ки чунин бозингарони ҳирфавиро аз лигаи олӣ ба худ биёрад, ба ҳайат биёрад. Имрӯз мо кӯшиш мекунем ки як бозингаре ки дар хатти ҳуҷум як бозӣ моро тағйир бидиҳад, ба фоидаи даста бошад. Мо бо роҳбарияти даста як ҳамсӯҳбат шудем ки метавонем аз ҳамун маблағе ки аё ба мо гуфтанд ки ҳамин маблағ боло бозингар нагиред, лекин як бозингар имрӯз моро иҷоза доданд. бисёр хуб. бархе аз мутахассисин чунин меҳисобанд ки дар замони омодагӣ, дар раванди омодагиҳо бо ҳарифи ҳамсони худ бозӣ кардан хубтар аст. бархеҳои дигар бармешуморанд ки албатта мешуморанд ки бо ҳарифи аз худ қудратмандтар бозӣ карда қудрату тавони худро фаҳмидан мумкин аст. бархеҳои дигар комилан ба он андешаанд ки бо ҳарифи албатта сустар бозӣ кунем, чунки рӯҳияи бачаҳо боло шавад, яъне одат кунанд, ху кунанд ба ғолибиятҳо ва ба чемпионат бо ҳамин рӯҳия ворид шаванд. шумо ба чӣ андешае ҳастед?
عموما باید فکر من باید همین چیز 50 با 50 باشد. اول ما همه وقت که با دستای لیگ اولی بازی کنیم بازیگران ما عموما در خط هجوم ما خود رو ایشون داده نمیتونیم، لیکن اگر با دستای مثال همسان لیگ اول باشد و بله هم دستایی که برابر ما قوت دارن و قدرت دارن ما میتونیم در همین بازی‌ها کمتر خود رو هم یک بازیگر حس کنیم، برای که دویما با دستای استقلال بازی کردن با روشن یا که با برچیم و تحت فشار قرار داشتن، بله دویم بازیگران ما بگیم که همون وظیفه‌ای که ما می‌بونیم اجرا کردن نمیتونن، لیکن وقتی که بگیم دسته کمتر ضعیف است در همین بازی‌ها بازیگر میتونه کمتر با خود رو خوبتر نشون دهد. البته وقتی که ما با استقلال بازی میکنیم ما میدونیم که استقلال غلبه میکنه یا که روشن، لیکن مقصد من دیگر است که همین بازیگری که ما امروز گرفتیم ما در نزد خود وظیفه موندیم که لیگ اولی برای از سال میومگی اگر دسته لیگ اولی برآید این بازیگر دیگر در کار نمیشود، برای که در لیگ اولی چنین بازیگرها بازی کرده نمیتونن. وقتی که 5 بر 0 مغلوب شد، 7 بر 0، 8 بر 0. بله. البته لیگ اولی هم یک چی خود رو دارد، باید بازیگر یک جوابگو باشد، لیکن در لیگ اول من فکر میکنم که نه اونقدر دسته زیاد هستند که بگیم 2-3 دسته است که برای مدال‌ها مبارزه میبره. پیش از همه پرواز که سال گذشته نتوانست برآمده به لیگ اندک مونده بود، بله خیلی نزدیک بود، لیکن با این سال خیلی فکر میکنم باز تیاری خوب دیدن بود، هیئت دسته را پرقوت کرد. دسته سومون در جام فدراسیون بسیار بازی خوبیشون داد. دسته سومون بگیم دسته ماهر که سالی گذشته هم حریفای اساسی ما فکر میکنم دسته سر و کمر که در میدان خود میتوند کدام دسته نباشد یک مبارزه یک بازی خوب ایشون دهد. معلم از اون زمانی که محمد جان حبیب اللهیف فوتبال بازی میکرد تا اون زمانی که محمد جان حبیب اللهیف مربی شد فوتبال چقدر تغییر یافت از حساب سرعت، از لحاظ صفت؟ البته وقتی که ما تحلیل میکنیم فوتبال امروزه رو خیلی گفته‌های همین متخصصای خارجی را پیش نظر میاریم. وقتی که میشل پلاتینی بازیگر فرانس گفت که در دوره من چنین حرکت ها نبودن، امروز چنین تیاری هم نمیدیدن. مثال ما میدونیم که در اتحاد شوروی ولی لبانوفسکی بسیارتر با همین فیزیکا چی داشت؟ بسیارتر دیناما کیف از لحاظ فیزیکی سخت خیلی سخت. من میدونم منتخب اتحاد شوروی را در همین سطح میدونم محسن محمدیف در یکی از تیاری‌های همین دیناما کیف اشتراک کرد، بعد اگر چه 10 روز محسن محمدیف از دسته رفت، برای که در چنین دستایی که لبانوفسکی مربیگی میکرد خیلی قیم بود. عموما دسته اسپارتاک مسکو یک رفت و بازی خود رو داشت، بگه بسیار با بازی تکنیکیشون میداد. البته همه دستا در دوره تیاری دیدیم که مشق تمرینای بغیر از فوتبال بسیار دیگر مشق تمرین ها هم میگذرونیم. لیکن امروز بازی خیلی امروزه خیلی یک بازی سیر حرکتن. خیلی که ما امروز بازی های ریال مادرید رو تماشا میکنیم، دستایی که امروز در جهان بگیم نام دارن، بارسلونا، لیورپول، یک بازی است که فکر میکنم که بعد هر یک بازی ما آمارش هم میبینیم چه خیلی دسته حرکت کرد، چه خیلی حرکت در هر یک مثال رفتی بازی. اول بازی البته حرکت خوب بلند نیست، لیکن بعد که 15-20 دقیقه میگذرد حریفان همون سیستمی که بازی لیورپول دارد یا که امروز ما میبینیم ریال مادرید خیلی بازیگرانی هستن که سیر حرکتن، میتونن که گفتم 3 قسمی بازیشون. خوب شما درباره همون آمارها گفتید، در ذهن سوال دیگری پیدا می شود. البته قیاس کردن این چیز چندان درست نیست، اما به هر صورت ببینید که دسته های ما با ویژه دسته های لیگ یکم و لیگ دوم ما از لحاظ کاملیت چندان پره نیستند. منظور من چی است؟ منظور من انا همون متخصصانی به اصطلاح آنالیتیک های باید باشن که این چیزها رو مثال تحلیل کنن، بررسی کنن، منظوری سرمربی گردونن. درست است؟ میترسم از این سوال که شما را این سوال رو بدیم، اما به هر صورت خوب هستن در دسته ها یا که همه چیز به دوش شما هست؟ مثال تحلیل کردن آمارها و مثال سنجش کردن این و همه چیز.
беҳтарин савол албатта имрӯз дар лигаи аввал чунин аналитикоам нестанд. мисол ё ки дар лигаи олӣ мо мебинем директорҳои клуб, директорҳои техникӣ ҳастанд ки бисёртар бо ҳамкорӣ бо сармураббӣ доранд, ё ки дар рафти саршавии мавсим метавонанд ки ба сармураббӣ ягон бозингарро пешниҳод кунад, як фикри худро дар бораи мисол ҳариф гӯяд. мисол имрӯз Зоҳир Бобоев дар дастаи Равшани Кулоб директори техникӣ мебошад. мураббӣ ки дар мунтахаби Тоҷикистон бозӣ кард, бале дар Россия кор кард ва фикри худро ҳамчун ба сармураббӣ метавонад гӯяд. лекин дар лига якум мо имрӯз рости гап камбудӣ дорем. камбудӣ ҳар як даста дорад. камбудӣ мо имрӯз на фақат аналитик, балки мо як духтуре ки бояд дар машқи тамринҳои мо иштирок кунанд. мо имрӯз чунин надорем шароита. духтури мо фақат дар рӯзҳои бозӣ меомад иштирок мекунад, лекин мо кӯшиш мекунем ки духтур бояд дар тамринҳо иштирок кунад. бале, барое ки дар тамринҳо бисёр ҳолати бозингароро бояд ба ҳама вақт донад. бале, барои ҳар хел ҳолатҳо мешавад дар тамрин. барои ҳамин як сармураббӣ чунин чиё хеле бигем мо як тарсу ваҳмам дорем бе духтур тамринро гузарондан. шумо дар бораи роҳбарони клуб гуфтед, масалан ҳамон директори техникӣ, директори иҷроия ва бархе директороне ҳастанд ки ба қавле ки андешаҳои худро сари сармураббӣ бор мекунанд. то ҷои мо медонем Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев он сармураббие нест ки ба сари ӯ чизеро бор кунӣ ва касеро пешниҳод кунӣ, бавиҷа дар раванди ҳамон бозӣ. дуруст аст? дуруст. ин принсипи шумо, кредои шумо аст. умуман ин принсипи мураббӣ аст. умуман ин хато аст. вақте ки мо ба кори сармураббӣ халал мерасонем. мо ки имрӯз сармураббиро таъин кардем, ӯ ҷавобгар аст ки бояд натиҷа ишон. агар натиҷа ки ишон надод, бале мо метавонем кори ӯро таҳлил кунем ва ба як сари вай масъала бием ё ҷавобш диҳем. аммо на дар раванди бозӣ бояд ба сари ӯ чизе бор. албатта амин бисёр як чи аст дар лигаи аввал ҳам бисёр дида мешавад. вақте ки ҳамин сарпарасту дар боло шидагиянд, аяму боло мураббиро коришон медиҳад. бозингари 16-ра иваз ки, бозингари 15-ра иваз ки. охи мо барои чи мураббӣ даъват кардем? мураббӣ январ сар шида бо ҳамун футболбоз ҳамкорӣ мекунад. сару кор дорад. дар даста чи камбудия, чи пешравия, ира фақат сармураббӣ медонад. барои ҳамин ман фикр мекунам ин хато аст барои сармураббиро коришон додан. умуман дар таҷрибаи кори ман ягона сарпараст барое ки чунин гап корро ман қабул карда наметавонам. бале, дуруст аст. хуб, айни замон дар куҷо омодагӣ доред? дар бисёре аз дастаҳо бо иллати камбудиҳои варзишгоҳ дар шаҳри Душанбе тамрин мекунанд, аммо шумо чӣ? шумо дар шаҳри Турсунзода фикр мекунем роҳат тамрин доред? бале, ҷое ки мо машқ тамрин мекунем, тамоми шароитҳоро дорем. дар назди худ бигем тамоми шароитҳо ҳаст, лекин мо ҳам аввали мавсим бо сарпарастонам бигем вохӯрӣ доштем, ҳам суҳбатам будем ки мехоҳем ки агар аниқ мо намедонем ки чемпионати лигаи аввал кадом вақт сар мешавад, мехостем ки ба Хайроқум сафар кунему як 10-12 рӯз дар Хайроқум машқи тамрин кунем. бисёр хуб. агар мабодо ҳамин рӯзҳои истироҳатии ҳамин ҳафта чемпионати лигаи якум сар мешуд, дастаи Сардор омода ҳаст ё на? мо бигем ки 100% омода нестем. барое ки ҳамин мусобиқаи ҷоми федератсия бисёр барои мо чиёи вазифаҳои нав овард. кадом сустиҳое ки доштем, камбудие доштем, мо ҳамун заъфиятҳо рӯ заданд. бале, ҳамун самда кор мекунем. ё ки вақте ки бозӣ рафиқона мезгаронем, гуфтем ки бозингарро мо тайёр кардастем дар хати муҳофизат. умуман дар маркази хати муҳофизат мо имрӯз камбудӣ пайдо шуд. барои ҳамин мо имрӯз бисёртар дар ҳамин камбудиҳои даста чӣ дорем. ва фикр мекунам ки то апрел хеле вақт барои мо чӣ аст, мо метавонем ки ҳамун камбудиҳои худро ислоҳ кунем. дар хати дарвоза кӣ хоҳад истод? шумо ду дарвозабони нав даъват кардед, Қурбоналӣ Бобоев ё ин ки? албатта мо маслиҳат кардем. вақте ки мо дарвозабонро даъват кардем, ҳар ду дарвозабоно хубанд. барои ҳамин мо аввали мавсим як рапортое мекунем, якум бозӣ ки местад, ё Қурбоналӣ
ё ки Орифҷон баъдан як бозӣ Қурбоналӣ, як бозӣ Орифҷон пай бозӣ ба бозӣ якдигарро иваз мекунанд. хуб сарбони даста капитанро таъин кардаед ё на? бале, албатта Расул Пайдов аст ва ёрдамчиш Ёқуб Ахмедов. хуб, мана шумо имкон доред ба мухлисони худ муроҷиат кунед дар охири барномаи мо. ман гуфтаниам ки барои мухлисон албатта соли гузашта дар аввали мавсим хеле ки ман набудам ва шун додам ки хеле мухлис зиёд буд, дастаи Сардор хеле мухлис зиёд дошт, лекин баъде ки даста дар пай ки ба мағлубият дучор шуд, мухлис ҳам кам шуд. барои ман пеш аз ҳама мухлисонро ба бозии Сардор даъват мекунам ва умуман мехостам ки дар амин аввалои мавсим як фан-клуби Сардорро ҳам ташкил кунем бо ҳамкорӣ бо мухлисон. албатта мехостем як вохӯрӣ бо мухлисон гузаронем дар ҳамон варзишгоҳе ки мо тамрин мекунем, ҳамунҷо як вохӯрӣ гузаронем ва як сардори ҳами фан-клуби Сардорро ҳам дар ҳамунҷо интихоб кунем. беҳтарин, чунки дилхоҳ дастае ки ба қавле ки худро эҳтиром мекунад, албатта ҳатман дар мавсим як маротиб ду маротиб бо мухлисони худ вомехӯрад, ба виҷа пеш аз оғози чемпионат. ва ин бисёр анъанаи хуб аст, бисёр иқдоми хуб аст. фикр мекунем ки истиқболи тоза хоҳад ёфт. хуб дӯстони азиз, як суҳбате доштем бо сармураббии дастаи Сардори шаҳри Турсунзода Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ва аз номи ҳамаи шумо ба он кас барои суҳбати хубу хушашон изҳори сипос, барои Сардор барору муваффақият ва албатта ҳамаи мо Сардорро дар соли оянд дар лигаи олӣ интизор ҳастем. саломат бошед. Дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. хайр.